Hi bitches, welcome back to my YouTube channel, bitch. Danas je briljantan dan, danas imala amazing day, pogledajte ljudi što je novo. Nove usnice, ček! Tako je, ljudi moji, danas sam radila usnice u Aesthetic Glam salonu, znači predobro smo radile, djevojke su bile, moram da ih pohvalim, znači prefine, tu je bila i gazdarica, ona mi je radila usne. Djevojka koja je pomagala, sve mi je to snimala, imate na mom TikTok Spring Queen 37, cijeli video, tako da ljudi moji, stvarno je bilo predivno iskustvo. Malo su mi otekle, ali ono, možda ih mazat labelom ili nečim. Ne smijem sad stavljati sjaj, ali kad još stavim sjaj, bit će još bolje. Kad stavim malo, ima malo oloke, ali kad stavim još sjaj i karmin, bit će top. Stvarno sam prekasne. Look at those juicy lips, bitch. These lips ready for sucking. Ljudi moji, bukvalno me ništa nije bolo. Vi ste meni toliko govorili bolčete, ovo, ono. Ljudi, ona meni stavila anesteziju, ništa nisam osjetila. Meni su osnovne toliko utrnula, ništa nisam osjetila. I sad sam još uvijek malo pod anestezijom. Mislim, prošlo jedno 2-3 sata, tako nešto. Mislim da je sad više istekla ta anestezija. Osjećam usno, ali nisam nikako osjećala. I još ovako masno izgleda, znači, gdje je taj puder? Tako da, ljudi moji, bilo mi je super. I sad su ljudi, mene i momci uvijek su mi odgovarali na moje storije na Instagram, ja kako dobro usnimaš, kako me palet usnimu, šta bi ti radio. Pa sad, navalite momci, Instagram Diva Queen 668, Telegram ću vam dati privatno, Whatsapp, navalite momci, koji će momak da ima ovu boginju i carcu. Morate se potući, jer kako ja ulažem u sebe, tako i momci moraju ulagati u mene, zar ne? Jer ne mogu ja da ulažem u sebe da sam ovakva mačketina, ovakva ribetina, pogledaj koliko sam samo smršala i da neki momak dođe, neki akrep da misli da mi ima za džabe. Pa ne može. Ne ide to tako. Ja sam rekla, ne ide to tako, ljudi moji. Ako ja ulažem u sebe, taj momak mora duplo više ulagati u mene. A onaj ko ne ulaže u mene ne može priča sa mnom. Evo što ovaj ring light da mi ne pada, bilo bi cool. Tako, sad se vidimo, valjda neće opet pasti. I tako da, ljudi, stvarno mi je bilo predobro, što imam baš one sočne usne, spremne za pušenja. Momci, javljate se u porkama ako hoćete da dobijete, da okusite moje slasne nove usne na vašem glaviću. Šalim se, ljudi moji. I naravno, posle... ljudi, da li ja uopšte mogu snimati ovo? Znači, ovo će meni doći kraj, ovaj ring light. Ja ne znam što se dešava. Aj mi opet pali, molim te. Sad je malo nakrivo. Aha, aj nekaka. Bolje i to nego da ne pada. Naravno, ljudi, poslije... Ja sam se danas tretirala kao prava boginja. Diva se tretira usnama. Prvo sam se danas tretirala usnama. I odmah nakon usana sam otišla, ljudi, do Zare. I tretirala se Zarom. Tako je to kad si boginja. Šta sam to kupila sa parama svog sugar daddy-a? Šalim se, ljudi moji. Sama sebi sugar daddy. Na TikToku. A možda i ponekad se nađe neki dobar kavaljer, gentleman koji nagradi kraljicu. Da se ona tretira. Tako da, momci, ako hoćete da tretirate svoju kraljicu shoppingom, da im date novac, da idem u shopping da se tretiram ili usnom ili nekom estetskim zahvatom i dobijate nazad pravo zadovoljstvo. Moje nove sočne usne. Tako, ljudi moji, da vam pokažem šta sam se to tretirala u Zari. Još nije sniženje. Mislim, jeste počelo neko sniženje, ali nije ono pravo. Ali ovo nije ni bilo na sniženje što sam uzela. Kupila sam novu bundicu, jer znate sam opsjednuta sa bundom. Uvijek su mi izlazili videi bundice iz Zare. Tako da, ovo sam uzela sam novu bundicu. Obožavam je. Jezda je malo kratka, vidjela sam neku i dužu, ali mi iskreno nije to. Nije mi to bilo. Gdje je sad ovaj drugi rukav? Aha, evo ga. Malo je kratka. Tipa kad budem nosila nešto, neki crop top, bit će mi hladno ispod stomaka. Ali ipak neće, ja nosim sve high waisted. Meni svaka suknica dođe do ovdje. Tako neće. A ima ovdje negdje neku kopču. Samo ja baš to sam ne znam naći. Joj, kako je to plava bunda, već me vuče od nje. Ne znam, ljudi, evo je, ovdje ima neka kopča u ovom krznu, koju sam ja činčilubila. Aha, evo je. Ja da sam go našla, tako da ovo ide ovako.
Ljudi, ovo ne znam zakopčat. Aha. Ja ovo ne znam zakopčat. Jo, ljudi, umječ. Gdje je? Aha, evo ga. Evo ga. Ovako. Gdje je ovo? Aha, evo. Evo ga. Tako. Ja ljudi vuče bi gasio ovo grijanje. Umirem. Znači ovako ide bundica. Malo je kratka, moram da priznam, stvarno je kratka. Ali šta? Ja volim kraće bundice. Bila je neka duža, ono ovako dođe, ali je bila ko bijelkasta, nije mi se sviđala. Ali ovo je baš ono moj vibe, ovo je baš ja. Volim, ljudi, ja obožavam ljeto, ja sam rođena u ljeto i volim topiće, štiklice i sve, ali sad nosim topiće i suknice, haljnice, tako meni to ništa ne smeta, jer sam ja ledena šta? Elsa, mračna gospodarca Tame, ledena kraljica iz pakla, zaleđenog srca, pa ne može ono napadati, ne može ono biti ledeno koliko je moje srce zaleđeno, znači ne može meni smetati hladnoća kad je moje srce sami led. Tako da da. I malo je kratka bundica, ali moja vibe, sviđam se, volim ove ovako bundice. Ovo što je malo širi, baš je ono mekana. Ali stvarno je, bundica je crop top, to mi je malo ono, bundica je crop top, zato uvijek moram nositi nešto ovako skroz high waisted, da mi ne bude go stomak. Ma i ako mi bude go stomak, ljudi, neki dan sam išla po onom mrazu golih nogu, šta je ako stomak bude go? Ništa, ovo je moj vibe. A ovo je diva, ljudi, izgledam ko na ruska sponzorša. I to, samo što nisam, još malo ću se doćerati. U ovoj estetici ću ljudi raditi u ovom glamu i nos. Oni rade botox, fillere, sve oni rade, tako da ću raditi i nos, malo da ga ispravim, da više nemam grbu. Tako da obožavam svoju novu bundicu, moju činčilu. Sad ćemo vidjeti da li ovo ja mogu otkopčati. Evo ga, lako se otkopčava, ali teško se zakopčava, lako se otkopčava, ali eto. Mogu ga i ovako nositi. Uvijek sam htjela ovakvu bundicu. Devil come, she getting bigger and bigger now. Tako da, sad ćemo ovo skizati što mi je vruće. Da. Htjela sam još pokazati što sam uzela u Zari. Uzela sam si ovaj topić. XS naravno. Mada za ovaj topić mislim da bi mi čak trebao i XXS. Ovdje mi je dlaka. Cute je. Obožavam, ovo ću baš sutra obući. I da vam pokažem još što sam kupila. Naružala sam se Pringlesom, hvala moje divnoj, jeli Abida, nadam se da sam pogodila ime, Abidi, u Konzumu. Znači, ovaj Pringles od svega skroz je bio sakriven dolje na policama na dnu, u onim gajbama. Ja sam rekla, molim te izvadi mi ovaj Pringles žuti, vidjela sam da ima i ona je sve to makla, samo da me izvadi žuti Pringles, da mi pomogne, jer ja obožavam žuti Pringles od sira. Tu sam uzela Pringles od ketchupa, dio se trijetka Pringlesom. Ljudi, kako sam kupila i počela jest Pringles, ja ne jedem nijedan dugi čips. Svaki dugi čips mi se zgadi. I naravno uzela sam jedan obični, tako sam se naružala Pringlesom za par dana. Kupila sam i ovo od Milke. Kupila sam si obožani ovaj Kinder Maxi. Tako da to je to. Što sam još kupala? Isto sam kupila ovu četkicu za puder, ali ovo je više za foundation, a ne puder u prahu, ali eto. Da mi malo popravi, ne znam, ovo ovako kad nemam pojma. Ali eto, usne su mi predobre, baš mi se sviđaju. Prelijepe su. Malo će oteći, već počela otecati, ali uopšte me ne zanima, sad ću da budem još veća diva i kraljica. Ide ljudi gif preko cijelog, ide pušenje preko cijelog, momci javljajte se u porukama ako želite da okusite ovu mračnu gospodaricu, njene sočne nove usnice, koji će prvi biti muškarac koji će isprobati moje sočne usne. One koji najviše plati. Keš, samo keš.
Tako da, momci, javljajte se slobodno, porke su otvoreni, inboxi su otvoreni, ako želite ovu kraljicu, nema veze gdje god da ste, ja ne pravim diskriminaciju. Može i neki iz Srbije, neki zgodan Beograđani, može Hrvat, volimo Božan Zagrebčane, Hrvate, Spličane, čak bi, može i neki Albanac, meni ne smeta. Koji će momak da se potrudi najviše da osvoji ovu mračnu boginju i njene sočne usnice. Ide pušenje preko cijelog. Instagram Springqueen668, pišite mi na drugom Diva Queen668, preplatite se moj YouTube kanal za još videa, za još životnih updata i TikTok Springqueen37, volim vas još Diva i vidimo se u sljedećem videu.